Ata seller yenger penons et tro arbed. Ur blija du reat kavout a c'hanor hirio var bali breiz. Hag an evet elo. Petra neve goulvena o tijolai reter ar mambihan demand a melar d'or pegen brao erbro gole darit a krigariom on a baden bord armour koste belair. Setu pede de meus gwenvred latimier kervela da zon da bourmen en manganin o laboura des mediawek saha ouement. Mon arilme betek moulek eno emeus lakelem gaf gant Thierry Jolivet un den 1000 oberion et bet sevena durel brokis trebers. Hag e chuim an abaden gant ur ran neve de stro distro hag a gaso ar ran on bete kastel neve ar faou deuit hag an yom da bourmen var bali breiz. Salut dit Gwenfred penons mankon. Salut dit, Koulwena madarjeu a ganit. Mon ara mat kenan trugari en ur braoueston emañ mirio et penland et beler en avezout a rez a lerman. Non, non, kedet jamez a rouk. Ah, pas de levant da dolmouez e santan ou deus vredreger, zenier. Ya, c'est nié. Penons e oaz eru an maneuze. Ariedon et dovil nantek, d'ar marese klasken doare da dostad deus naonet. Ya, Setu on deut bete gambon. Ya, kavet ur post labour. ya, setu. Petra blij dit an man. Armour, Ya, juste. an draze oa a bouez Ya. evidout. Non, non, ne waket a bouez dreret, mais là ouais non. Ya, pen a fin. Ya, setu. Hag ar vue, drevraz, meustraz o kentor douce. Eus ket a douriste de sachaou ped an an. Pas non, non, et start a wechou. Ya. Ya, ya. Deus e redit mont kuit. Non, non, ket kuit, mais changera luskar vue, quoi, la con. Ya, setu. Gous da rand Gwenfred e ptich kalz dit len. Daoust hag e lenez er mez e gise a vechou. diavez. Ya, mais pas kemen se war an drezen, mais kentor la com e c'hoarjop e parko liorzo foran trawese. A Ya. bouez e a ler evit len. Ya, dam jonge a bouez a lech evit len. Ya. Chanch a un drabenag d'ar pez a lenez pe an doare ma komprenez an traoù. Non, d'ar fen Non. ket ar poense, mais pli juzet me meustra chanchen dro a wechou. Peseurt doare lenegez neuze a blij dit. Ur bern treo a blij di, len ran kalz le vieux ban o treset dija, c'est quand j'ai pas BMD mais quand j'ai. Modal e ken ver lenegez drevraz, lenegez gal o klasel, lenegez ie deus broio al. Romanchou. Ya, romanchou, ya, kentor romanchou. Penons treo deus ar stad unanet, pe azia, a bepseurt. E meuraiez e lenez. Lenran e brezmoneg e galek hag e zosnek. Ya. Kefal. Ya. Brase zo un drabenag a zo be treuskaz e dit gant da famil. Ya. Ya, ma zud a len kalz, ma zad a len e zosneg ie, an ol a len kalz, be oa le fin levio pe pler tro drodi pa an bihan. Ya. Neuze irio emañ do labourat en ur vediaouek ar pez a zo un tammik poellek. Ya. A viskoaz teus bec'han ober ar vicherze. Ya, dam jonge e meus bec'han o berze a viskoaz pa an bihan e pli j'ai dit mont da levraoueg gant ma mamm ur vecharzun oa un doare engoun. Ya, un Viton, emgaf. setu, ya. Noc'h e oa un endrol nom zanten mad, hag e ya gwarezet un tamm, noc'h e felle di labourad oc'h e, ya. Hag ez e bet dit kavout labour. Labour zo war an da chenze. Ba, se zo startor, ya. Penons neket ezet pugur e micherio foran, noc'h e don a bend hag ur gen strivardeg, Ya. kavout ur post war ler, hag a lagal a bezo kalz postou a zo dar namzer, Ya. a wechou ar meur a gumun, traoù a sortse noc'h e neket dreret postou ezet. Me d'avant teus kavet ar pez a blij dit. Ya. Eh ben, ro komz divar ben da vicher, neuze, mon moment d'ober un dro betek malastret er pastan, setu ur gelaouaden gant ron an irien. Deuil des bars, le passe-temps, alors Kreisen Sevena Durel et Malétroit. Le huiné Olivier Géga zo e pen ar pastan. E dovilonnek e oa bet digoret a l'er sevena durelman e kreizker malastret. Meur a dikoz eus a zetekvet hag an antekvet kantvet oa bet renevezet evi sevel ar pastan.
Alarmo a zo c'hoari a zo alarm avec kavet c'hoarioù a bepseur, c'hoarioù evit a revraz pe a revian, tro daouvil c'hoari avec kavet amant, hag an dud a zo labourad a zo tud a youlvad, eugen den a zo ekarg a c'hoari hauek. Malabourme a zo skoazel a neo evit an dossierou evit a c'haf pe evit an urziater pe traoù disinvel hag a oza an traoù be ober a liam etre raktrez ar pastan a raktrez a gevredigez. Pezara eo dibar a pastan mateze eo an niver a dud a youlvad. E kevredigez a c'hoariaoueg e mein, mezie ervediaoueg l'er ma sipouron an implijedi. Nin zo pevar o labourad amañ, evit a levraoueg, evit prenañ leorioù, dibab leorioù, hag ober mediation pe gant klasou, skolaj, deus a skolvant betek a lise, hag ie e ti a regoz, ie nezat, pe lerioù a bepseur. Ervediaoueg e kaver var eiskant metra karez ouzpen daouvil diel var nugen a bepseurt da an presti. Leorioù, pladennou, filmou. Ouzpen 1500 den zo koumanantet d'Arvediaoueg, gouskoude neus e malastret nemet daouvil 1500 den o chom. An dud a zo ie da velet abadennou a bepseurt pastan. An auditorium a zo l'air evit abadennou, evit teul filmou e pa tout ar bla eve kinniget traoù disinvel l'air especial. Amañ ma Noémie gant Thérèse la bourrade evit pleustri un abadenn neve, un abadenn kontadennou diwar ben Groenland. Emañ la bourrade a neus Son adegou avez kinniget ie erve chamiz d'ar gwener. Diskouez adegou avez ingalie. Hag ouzpen e kinnig ar pastan eus salonz leorioù beploaz e misere. BMD disinvel, keja gant tud disinvel, bem mintin memeus gavioù disinvel, pe traoù disinvel da aoza, mais bep gwech ez eo un désolei hag un draze a blij din kalz. Le huiné ne vel ket an amzer o tremen ar pastan. Ul l'air dibar eo, makav pepini e blasennan. Daoust hag gwenvret e ten da vicher de zini leuene on eus gwelet ar re. Ya, reveltre ma micher de zini lewene. Metra ou disinvel a zo memestra? Ya. Petra e da vicher dite gwirionne. Me rawardro tout pez ne kelevio, n'oc'h DVD, pladeno, c'hoario video hag ie tre wal hag ave prested e levraoueg. Bin vi zon erez, da skwe. Ah ya? Ya, penons uel gomzerio bihan vid ar vugoleg an historio da Gileo. Ya. Zeier gant peadra da vont da vale, karteno, poncho, maragla, tre oa sortse. Neus e c'hell force piou dont da an presti ur benveg son erez. Ya. Zo ket manezon ket, gantan. Et dres, non eus ket ar c'houzout pez ra an den gant pez an prest. Mais rede koumananti, mais mostra kad. Ya ve just. Da la rede eve an prestet mu a draoù gant an dut gevredigez dre vraz. Ya. Petra dal vant draze vidout. A bepseurt, dija e kemet an doare da veoezi ar sevenardur, bezo ar berntud a zo setu koumanantet da draoù vidzelet deus filmo, pez on erez, bon, setu. N'oc'h eret klask. Doare oal, zigas an dud a levraoueg, ben a fin, pe on traouse o deus erger ep striv. Ya. La komp. N'oc'h ez an doa tu a Micherel. A Guillem a teze, pas katrouan prenantre ou no deus kelem a c'hed ar bla, galout setu. Diwal un tammig deus an dispignou. Ya. Neuze e c'hell ar lavar eo pelaet un tammig da vicher deus a leurioù? L'arfen kez e mener enquête, gant a levio, no ket e kark deus a levio, mais ken c'hell ran da c'houlouine, da skouer, da renkan, da gadelian, setu. Ya. Pelzo ive gwenfret oa kroget gant ur blog. Ya met gant a lenegez. Petra oa da venos kenta?
Ya pemze klasso dija. Ya. Ur blog an vet souben ar geek. Setu, ya. Seniye. Gazo beo c'hoaz, ne ket ken beo ken, me un doare oa ar pepouezusan viton a oa komz e brezonek di war ben tre oa bepseurt, filmo, tout pez a blijdi. Leurioù, vel just. Evel just, ya. Hag e toaron ober an draze e vidoute da unan vit tudal, vit piou. E oui, jonge da gentan. Ya. Hag ie vit diskoue e c'haller komz e brezonek di war ben peptra. Hag e jonge di ma teze eskem gant tut. Di war ben fin tud o diche ielened an treo, Ya, monestreo, ya, hag ya. alagal. Ya. Hag e teus bet an eskemouze? Ya, dreistol er pengentan bremañ ne betor, me er pengentan oa lenerien feal a lake a li o bihan, Ya. e veziadeno, a tout, ya, ya. Ha te gustum mont var blogoua liet ober an draze da la Ah. kadeveziadennou? D'ar marese, ya, bremañ ne betor, evel Ne just, betor, ya, ye. chainchede an treo, gwire. Me pe gure chanche da riz? Dam jonge e chainchede an doare d'ober war ar rouedat, quoi, gant ar rouedajo sokial, muor, Ya. e ne ket me meustra ken, quoi. Bon, Ya. me da hemaout da tao. Ya. Matri. Daoust hag e plij c'hoari dit, Gwenfred. Ya. Bon, e ba diom dustu neuze da zijoloi ar c'hoari magique da zijoloi evit lod marteze, hein. Setu ur gelaouaden gant arzur konanek. Diez edin n'ont pas velet da dorn une. Ouais. Bah, rabat jet. Tro d'an daoul, a c'habat krichain, amañ e verwariet magic, ur wari seriustre gant et ur gont bleso er stadou unanet. Ur veaj en ur bet molia heleo, gant ur pal nemet chen, la hain a real. Et magique on eus poenchou bue, a rede taga poenchou bue a real gant eus vilou, mais evit lakad eus vilou war an dachen e red kaout moneiz, hag ar moneiz a zo ar c'hartenou motse. Also an vet tachenou. Ar reolennou zo bet ijinet gant ur helener matematikao Richard Garfield, daout gen milion a dud er bed a raged ar artenouse. C'hoariran gant me bugale a barger, sed a he plij ar durve a me blij din c'hoari sort c'hoarioù gante blam de diski strategi ez just war. E fin ar bleade dekape varugen e veze eskemet ar artenouse ba porzio ar skol, tournamenteu a veze aozet i pepler, pris kartenouzo a zo kresketen un doare spontus, an da stumerien a zo prej da lakat miliadeu a euroioù a veidur garten nemetchen. Iriae e kandal ar folanter war ar rouedadeu, riouan neus krouet ur chaden YouTube, daou vil pep kant eulier a zo. Salut, c'est Wandry et notre passion, c'est le carton. Et comment tu classes tes cartes Magic? Arni et tispleg ur mon neve da roari a romander. Penos sevel ur pakat a penos espern un tamm mahant. Avec des bords en mousse, donc c'est vraiment nickel pour protéger vos cartes. Tout dans le dud, à la un tammeuse au i dans telez, et nous doare da croui ar pakat kartenou, a goudese vez klasket da gounez gant ar pezon eus crouetni a andrasez au fentustre a plijustre, quoi, pa yavarzo. Di walet me meustra, magic a rel bout dangerus pa vezit taget gant o embourien. Merci, Prastor. Nous qui fâché du nom. Et n'importe. Ma juste roari à Kendall revu et goudé quoi. Mais il y a des énormes chocolats vite poen mignonnette à cause de Vagic, comme songe. Ok, pelle, quoi. Ya. Ma peus bet tro da roari magic pa war krenardet, dei da glar o karteneu, argement a zo war deus ar riz. On a vezout a reaz ar c'hoarise magic, Gwenfred? Ya, on veut dran ar c'hoari, mais na meus ket bet c'hoariet jammez. Daoust hag eo c'hoant dit o c'houzout e c'hellez skol mignonnet. Non, on radi un tamm. Ya, un tamm. Ya. Daoust hag eo komprenez an dud ave o tastum e gise kartenou, o c'hoari kartou, dizean, no fin... Ya, dam jonge, men a dastu manket, mais kompreneran pugur e zeus kartenozo a zo brav gant tresadeno e spicial lufrus a Ya. tout, ya. Teve fe etachet marteze. Ma teze, Daoust hag eo plach ar strategi ezioù. tamm evet. Non, Ah. non, n'oc'h eze c'hall bezañ ur guden vit c'hoari gant c'hoari o tol zo ya gwire. Ya. Ya. Ne teu ket dit. Ba, pe la kampel vit tudal, ma teze. Ya. Koskoude meus gwelet ez eus penons bureteladenno c'hoari video var da vlog, Ya. neuze souben ar geek. Peseurt doare c'hoarioù video a blij dit. Ur bern doare o disevel, me gwire e plijninkal ar c'hoario gant un istor a zo neus ket reret kalz birvil e bars, me
une histoire à bouez, Gandhi Bobo d'Aubert, très à sortir. Un temps, leur film, Ralphen Kemer Pers. C'est-tu peguerezo stiradou ie var d'Alerien. Kemera rescal zamzer da zele de stiradou? Kalz, damjouj keveret gantudal non, mais ya, rarve oudradi, zelet stirajo ingal. Peseur doare stiradou a blij dit, marement et zelan de ce The Bear, azo histor pod ar awardro preti et Chicago. Agazo stignet en treu, ya. Matre, neuze eret kaout un tomik suspense, un tomik... Plus dradi en historio a dremen nervue BMD, gant fromo a treu a sortse, mais gweston yed a zelet treu faltazip et a bep sort. Ya. Ya, ou echou. Ya. Ja. Mad. Pesert bandet dressé da c'helfez a liadin pe pesert leor marement. Ja, noch roman meus lenen e weso a zo anvet les jours mauves. Roman kentan plach an vet Kalindi Rumpel hag a gomz diwar ben mar weizod. A mondra ben a film gant ur strolad mignonnet des od da veoji vit skuban a ludu en lec'hesis. Ben a fin et isolo pe sort mignoniez a oa etre dod hag an pepini deus an dut a tout fromustre. Hag o due paket gant an istor. Ya, fentus a fromus war an dron. L'année de meus ive var da vlog gwenvred ur penat toa skrivet de pelzo, l'er mazou d'un tomik digalon eket gant ar skriva, daoust hag e d'andraze var rok. Skrivant, ya vid ar blog un tom, gwire dremanoske kalz e veziadeno gant tut a tout, et non ket dreret en tannet ordine evit skrivant magan ar blog, mais kenech elran me meustra, hag evit skrivant faltazip et trewal, marement on neus netra rofednir an skrivant, mais ober a rin en dro michans. Ya. Skriva e gise a zo ur blijadur me mestra nezon petra penons et ispleg fezant trao. Dam jonge e nem a rendal ur a fen trewal. Ya. Mais ur blijadur e ie na wel ankeze vel ur ber. Non, parce que barret e barz ar blog se tamm ebet. Pegur irio an dez eus tud me mestra a ra videoioù vid buretelad leurioù justement. Daoust hag te sonjet d'un debenag mont var an tuze. Ya, d'ur mareso meus begouet war Twitch, war ma chaden Twitch, et gen ur charmiz un doare penons tout d'entre sevenadurel a ma gwalet a lennet ar miz a rok. Ya. Setu, pad ur blam eus gwadze. Bon. A trawar. Ya. Marteze te yoen? Ya, mateze. Daoust hag e plijit eva ur ban ebenag ar vech an amzer gwenvret. Ya. Gure. Ya. Bon, kinnig a randit mont d'over un tamm tro betek ur vre serez an de la bambel hag ar o bue en dro da gumun zan gravez, setu ur gelaouaden gant ron an irien, trug ar evraz dit gwenvret. Trug ar e. Ken ar vechal? Ken o. Et l'idée, c'est que d'un coup, ça fauche les pailles dessous, ça récolte le grain là-haut. Gwenole, François, Stéphane a Tiffen zo paysantet bresserienne. O fevar er gaeg la bambel et san grave, savet da brodui bier. La bambel, en an o drôle, neketa? En ur farsal, elle sait que mignon netteral, jides greit un tam rimandelman, un arve de Marseille, brasserie, ri, ribambelle, belle, agemadei de vous, la bambelle, je puis. Elle sait ma date un anse, farsaden benerfin. Ian vadez zota da venole, hag a oa e penkenta istor la bambel pemzeg lasso. Gada gaek, eve savet tout da plantenou a vezizoum da o barbier. Ides troyeu trugont hectare a Douareuil, hag ar an Douareuil se eve hadet Juner, avec ober nani anuet bougat, Juner du, Junetu, hei, el just, hag eve d'ober seljuer avet ober ur bière, hag segal, hag izelor, un tamet izelor an ze, yes sur ur parkat ouble. Ar bleuniou oub zo bet da stumet da greiz mis gengolo, hag a gwinistu ne oa ket pel da veza e ostet eistez goude. Avec ur Junetu, just a wal, laret eve er modse, zo un dro lavar hag lar, hadet ap garehet, ben trimis evo estet. A neuze evo klevet ar vederez. Iolar, me zeber grand me gahaplous, me zeber grand me gahaplous, me zeber grand me gahaplous, me zeber grand me gahaplous. Je t'ur per lar en dornerez.
Just a walar, François a Tiffens au Kempen en Eosteres. Agepat Keise et ma Stéphane au vrai saër bière en vet carigel. C'est tiré du coup d'une recette un peu belge. On a essayé de copier une recette belge. Ah, copier. Copier-coller. Ar grun eiz be maltadeg gouandiveza avez flastret gada vilin hag a gwez pez kibeladour e vi bez a poazet. En nervez anter var l'air e vo silet hag e vo laket oup a traoua la vichou. Goude, neuze, vo yaneit en un tol ar soubense vo yaneit en un tol, hag yei en ur sal ral avec me vo laket e bar ur gwell avec troign ur sucre de zonette de voûte alcool, de zonette de voûte bière. Ar bière la bambel avez gwerzet restol un 20 km d'endro da san grave. Mes kavet e vez d'agent a tout en espiciri digoret daou vlaso e bourg san grave a drugarez da la bambel. Ah, si tu mets varar méchou et moulé qui kichen kistrebers, agat kavet des meus, Thierry Jolivet. Penons mon compte Thierry. Monara. Bravo en amzer. Chuteg, en ur bravo en amzer, dans le mat du Mans. Bah merci Braz. Et plaire mon précisément Thierry. Bah en Mans et Mahon tu Cornoc Moulek et bro pays d'Aba. Le bas pays, en Mans, au Loden de Brodjenet, uel Reter, Vro ou à Imen ou à Comzot, Burton, Betag Miller, Anterkan, Aniso et Bors, et Veljus, Brogalau à Brodjenet. À Penos, t'as eu des gaveder vraiment, puis tiso à Aurine de Jocelyne, manifestation. Il y a acheté Ital, Quajeu, Lanoué et Jocelyn. À Muscavet, Muya Carotte et Moulek. Voilà. À goût de chemin d'abord, oui. Vachette, mais au Gruisienot en Mans. À tes au sud, dans l'histoire Arbro. Ya, achète. Peut-être peu disquachet, peut-être abligé dans mon Arbro. Bah, en Mans, quand camarades, on se labouret vers Arglad. Arglad, alors, quand tu au deux croguet, il rock à Renom, Veljus, pe Bruma di labour. En Mans, quand on a Givriguez en Don, Savet et Daouville, on se laquet en Iroc, ar Zévenadur, en Idan Télé, ar Bro Pays d'Aba, ar Pezoa déjà, disquash, déjà, quand on a le labour, Savet, quand on a Strola de l'Erel, et 8 Mban. Bladen, ager Chayer d'Achtum, le bas pays, le pays d'Aba. Alors Bern trao peut se disquachet. Quand on a nous et Brezonec d'Asquer. Il y a quand on a nous et Brezonec ou d'Achtumet et Bléadae Pierre Ugent, à Nig en Argévriguez en Don, on ne s'embanet et Dauvildau, Bladen Sonnene à Vrokistrebiar, gant Erwarnugent Sonnen, ou à Atkanet, gant Canerezet à Canerion à vraiment. Adal, ar pezoa d'achtumet, varanda chennement, pe galek, pe galoek, pe brezonec. Agamment, elles sur l'odennik, à Chaumet et brezonec, tu sulniek, Lozac, Bierutsch. Si tu parles que Verdigezondon, nazo de la carte d'Avevan, tambi tout d'ar glacé, et nous jouez ar brezonec. Chetu, Ganandon, evez la Ketenirok, ar Zévenadur Breizat Abbé, ar Zévenadur Lerel, evez a ozet Kenteliou Burton gant Trilivé, Urstalkan Bepeilun, hag Darvodeu à Bepsert, Fechde, Trotchetan Canarbop, Skignaden Filmeu Egaloek hag Ebrezonec et 8 ar Vugale per Famillou. Redadek, t'es quoi? Chetu, en Mans, evez Digemeret, il y a Redadek, et evez Savet, Genom, Skipa, et 8 en Brougagne, ar Charéadek, en Mans, de Réadek. Bern Trao, Benarté. Chetu, à Trao, Bepsert, Mossen. Thierry Damain, plus Gredano, 2 heures, Stalkan, vous êtes gant Gevredigez en Don, à Ronan Irien, à Zobé de Volé d'Arronor au Plustri et Kistrebers. Triwlasso e Henningaf en dik den bennak beblun danos da gana e brezoneg assemblez. Desket o deus brezoneg e kentelionos pelehal a c'hoant o doa da implijaiez en dro da c'hoant. Kan a ouenou folk, dansou, kantikou, a bepsar de kanon.
Schwajet meus traou tom classique evel en alar trimartolot Brugoz aguillé traou plijaradine quand on a évite dans salle c'est desket meus schwajet meus yé quand on a nous évite dans salle à traou en gounel traou deux arvro deux brodgenet à traou allié Petrus o var an douar, a c'hantig nedelek brudenman oa beskrive gant an abad Per Nouri. Pierre Nouri, oa ganet e lozak pe loa, ur parez e krechte ar vro kistrebiar, hag ar belegze oa partiet e Bilbao din dan an dispar, pe gwir oa ur beleg no doa ket penaos ober ur sermant din dan a Republik, zo bet e Bilbao a zo distret da c'houde. Gant aoennou galleg abrezounek a vez kavet er vro, evel ar gant aoen da valemant. Be ploaz e kant tud stal kant kistrebers evit daou fez deiz a da houel ar zon erez e miz even. Thierry de Sper et en oar gevredigez andon. Alors, c'est ur ger a zinifi et galoek a vro daba, justement, duré, enduré, a gebrezonek a zinifi ar feutan penaos la source, quoi. C'est-tu en eyen, quoi. C'est-tu en ger du yezek benafin. Ya benfin, ya chete. Hag tezo saud gant istor ar vro, hag dans eus bremaik gant ar yez, mais saud ye gant a labour douar, a tezo bez tumet war ar vicher, neket? Ya chete, savet ewan e bar zur ferm, ital Jocelyne et quoi, j'ai Lanoué et Porwet, ma guéren a rae oberdro, trouvardro, saeud leis, pimor, hier, prajou, veljus, à Gal. Un peu se bechon var ar vicher var l'air. Chetu, meus gret tumadur la bourdoire, da roude économiez, a guir la bourdoire, a technique la bourdoire, hag meus laboured, ya e pas triouer blé var la bourdoire, pe da guzulia a labourer an douar, pe de buezagne kevre dadou la bourdoire, d'ober audit, la belle bio, la belle rouge, pe de chicour, ar chicouragne, ar querion de sevel d'osserion de Mélestra Durel, revé en endro, ar squazeloupac européenne, pe trao a bepseur, pe stuma ye chicour ye ar stroladou a labourezet douar, et huit enem stuma de zentu, a kavet ur statut de gwellor, hag ur place e barz ar komissionou a bepseur. Des dénés sont ur bern trao a bremañ, Thierry, ou de dénés de kentor en archiste. Bah, chatu, tam et ouan dija genagne, et ouan dija intéressé déjà gant ar produiou l'RL, produiou ar ferm, penaos transformi ar leis, hag amant transformi en aval a gobir schist, hag ma zadaukos en daoudu a gwerze déjà schist et tavarnio Loudiac, et Jocelyne, pe Pondi. Un tam. Digaset peus goûter à la joue chugavalou, schiste, hag Andrés o begret ganit, hag ar pal d'amzonj peus rond sevel ur chistrerez. Ya, alors man meus kroget dija ar bleadaeu paset un doare evel ur liorzour, vel jus, a meus paket meus tra ur nei priz, ur salons Cyberpunk et Roiron, et Rumat en dut à Gomans, dut chistrerion Liorzour, hag Kendar Aran, justement, gant stumadur bin, Meusgret, et Breis, et Normandie, hag stageu, hag amant, et labouran chistrerez. Après ractrice, et au pur nuke gwalia wonken, digare, Thierry, mais alors change buez et au benafin. Ya, change buez da roude ur labour tro labourdoir, pe stumaduriou ur skolia uye diezeg, meus gret pa derble, hag amant zo un distragne
var trao deus an douar, trao disinval, c'est zo ractrez bué, yé gant me greg, yé, et vite change en trao, ya. Gant peser de gwenou avalou et labourez ne. Alors, amant, essaye à rendre de labourat gant gwenou avaleu deus ar vro, amant ayant de d'achtumagne, de gutil avaleu et ar verger deus ar vro. Alors, ar vechou ez eus pe trop, enfin, gwezeneu a plantet triugen blé zo, pe lodal tregont blé, bon, ne ker meus pesat a daoue c'hoari ur sort meskache quoi. Ya peguer e breiz oa etre daougant a pevarant oen avaleu, hag da roude ar bleadeu piarudjan, ar pez oa plantet oa tro daouzegat tro a oen avaleu kentor. Hag a Thierry ve gret schist evel just, me dive gwin, c'est une ze bouestandiel. Bricoli rez atao. Car vraiment, en place au bar bricoli, il dister au bar troual. Vous avez fall en trouve à bricoli, à carottes, à la tour de stal. Ben, il chez dister au bar à Remansal. Ja, bon, maar daar op Regen. Dat was Regen. Regen, Gwen à Regen Rue. Ja. Regen Gwen à Regen Du, il doit bar Gwyn, peut-être Gwen hagist. Gwen à Gwen Rue. Ja. Ja, bricoli. en espagnol est d'arraillé, c'est une ici. Arabe bricoli bromaillé, c'est une hennie chez dister de mon d'arraillé. Ja. Oui. Et nous sommes à grave la miorhier, hein. Ah, triola sahoudé. Voilà, also Regen Rue. Ja. Il y a une rue. Après, ma dag om dat is de bricoli, hein. Et tout dat bek douar mai ho anche la cap. Ja. J'ai un gaul souvent. Ben ja, tamal. Ja. Carottes, oignons, échalotes, nanterre, hutoyer. C'est une PC serve de blich fergol a dit Dreven per Rus. Rus en Gerafal? Fas penals o que digas de camion a dirie. Ja. Non. Precies, blanden? En blanden is 3000 gewoon blanden. Ja. We moeten daar lekker doorgaan planten, denk ik. Ja. Doorgaan, terug gaan planten. Ja. Ik heb... Goeie patroon met tamate. Ateo. Ja. Dik barriken gwyn, quoi. Wie zal je gracie die? Daar ben ik als in Ah, maar cassette en espagnol et dit en italien, et besoin de digas a bricoli a maille. Ah ja, nou, dat is goed concurrence, quoi, d'Espagne. Ja. Ah, t'es Gwynru, waarom, maar... Kas Gwynru in Espagne. L'Espagnol, lui gâte Gwynru. Ja, Gwynru da Vro Léon. Gwynru da Vro Léon. C'est-tu Thierry Petra ou en eau d'astal schiste? Amant, pas vos crouettes en embréguerez d'arroudé tout en dossérieux, si je trérez ar porwet. Pareil peut se dire dans l'ossé. Blanc amant et vos l'airiette et ar porwet, hag ar porwet zo ur vro oa tampedam pe bihan pe bras, betak a l'anneier l'anvos, betak quoi jou l'anoué, deus en tual yé et très loudiac à betak forêt de pimpon. Si tu chances va dire d'un vide d'arrac très nevé, et Thierry, t'es au saudier, gon ar gwin. Chute, mis au saut, gant an daou drasé, ar gwin breiz, chetu, peguerament, Juni et breiz zo plantet a baoe pell. Ah bah oui, pegoul, juste à voir avec gwin et breiz. D'ar maré deus ar romanet, marteze en temps miroc, trop à ligère. Agament a chom eveljus e kreiste breiz e bronaonet 9000 hectares à piarrant à Winour, mais boudzo en tual yé un enterkant à Winour neué var kant en enterkant hectare hag ewa un tam gwini yé un tam partout doit essayer marteze ne oa ket mat per sepajou ne oa ket choiset mat mais et Jocelyne oa Dwini et magumun parez lanoué
et oa an oioù parkeier gant Claude Eving a gal, hag se oa ad kavet e barzan diela, a beutag lan devenek evel just Gwenran, Clisson, Saint-Malaou, Redon. Daoust hag an zo ur sort label Gwyn Breiz. Alors, et 8 points neusket, alors, oa gwechal leur sorte 20 pays marche de Bretagne, et 8 ar bors a vronaonet, agamant et labourom, gant stroladou labour, gant syndicat des vignerons de Bretagne, mais gant ar gevrid gejou, per naouz deurioù Gwini al, yé, var ar actress IGP, indication géographique protégée, 8 Gwyn Breiz, var ar piem département. André zo poezus, pugur Andrazé bleu oiseau. Andrazé zo poezus, mais boutzo tabut. Ya evet just etre ar winorion a neue deus morbihan da square o deus oant chom var ur Breiz bin evito nemetchan a pas partajañ ur Breiz abez gant ar vronaonet gant istor ar djunek vreizat zo kentor tro al liger deus beltu al liger. Hag an tomadur in, daoust hag an vo gret mur a Gwyn e Breiz? Tamm mais vo a kreske penoz ar goreat ar Gwynek me meustra boutzo produioù al, rede kavout ie Mahadou, Koustara ie de plantagne Gwini. Koustara tro udjan a tregont 1000 € etre plantagne, tout ar funioù warn, ar peul, peulieu. A made Gwyn Breiz? Made Gwyn Breiz, muscadig vel just, pe Arduino a bepsort vel just. Ar retourne zo mat. En sni, pe Arduino neue de ce morbihan pe al leral et vo krogara de vout mad, ur loden, michans. D'ailleurs, merci lid, Thierry, ur blijadur ebe de flapad d'assemblée gant lid amañ e moulek, hag ar miz a zeu e vim koste a Rastelneve, a mo peus ran gouzou diror divar ben bro d'ardoup, setu tro distro. Celta, raznev an micho gant tro distro. Troioù a distroioù e kerioù breizizel. Kerben bro d'ardou bazo brudet evit e zonerien da oadaou, gavoten ar menez, pe c'hoaz, nevez amzer ar Rastelnevez. E stregeze zo ervro. Stera on treuzet gant pont meil ar roue, ur chapel ken burzudus hag an iliz, a livour Paul Seruzier, bammet gant an duchen c'hlaz e traouedi. Pet ar c'hoaz, ar maner ruz, ket, e son oazegman, met varié d'un tout le main epken. Setu histoire à Rastelnevez, fin, un ton va deux histoires à Wuhaden 3600 a duden en. Yed an iliz da japel hag a Rastel d'an entra. Rag ne jom koulz laret tamm roud ebet deus a Rastel. A bawe a rag istor ez eus stud ervro. Tumuli, ma veze se beliet ue lidi din danno hag a ver ed a ed en Castellin kareiz a roudou deus a halionet kemet a gober. E plonevez, e an ternoz a razne, e oa bekavet ouspen 10.000 pez mounizozisme. Pel varler ez eus bet istorioù skri just d'ober teil e Rastelnevez. Pa zeller a ketus e chapel intron varia ar porzou e kaver ur mun var unan deus e gweren ou livet. Un arvor deus brezel religi a la revreo. Ar brezelioù-se a la kiereuz a gem gant kriz etre difenerien a religion gatolik hag a re o kem da protestantet. Emil pom kant triz e gape var ugen et teu dulis kouet, difener adreiz an ilis da razne gant kantajou a vrezelerien. Muntrou, dismant travez e pa d'ur vechou hag ur vechou. Unan deus ar soudardet da sklap d'antran ou bolen an ostivou. Tepot derien, bellek, a lamp var a leur, spontet gant gestran ugunot. Tout ira a lonka ar chips. Displijou da rad ar soudard a largnan gant eglezi. Ken yez a tra. Justice an tri warvet kanvet ne oa keten er ken ebeut. Krouget e oa bet marion ar fawet e kemper. E bandena da gendar da lerez an dut pinvidik. A ne blij ket an ol. Tout le bar a razne a zeu da vezat tout la laeron e 1600 tri a tri ugen. A chapi a reon, met tapede Guillaume Emery. Kont daonet a jainet e dirag ar bob. Staget deus ar groaz var blasen a loennet, a losket ar porkez da grevi e ben troet var zu an oab. Skri just mat a la randior. L'erioù brao a frankor a zo ervro. Er menechou du mo a razne. Ar pennu e la o vez a kareg an tan e gwezek.
Daouchan metra du elder a pevarugen epken, et ur zel digredus var draunien ar steraon, menez are, menehom, a bed war nenez. E beg ar menez se, e vez e plantet tan evit kelaoui an dud deus ar gadennou ar viking. Gagnon ni a gorpel gomzou, e vez fe mur a voget geda dan. Han dus beschreven han blijs mileis kan anak wat komasset. Ag eshube blijs mileis kan per tregen tro disro. Han de mate waget sur tout bi dondes naune trambres bega amour wa kupe gan anglischen. A wadao die gastro dus een trambres vi fortifie op is wadao de mate quoi. Gozien han de service surtout wie die gas 13 merl dus land de wennek zon de milwern wie fortifien duur wie bij zat quoi. Bewa manglogno var santerne sanoise goun avec glas gozé he ga chalai en contron quoi. Même za goun wie die gas gabaritien ga chalai en contrer a gozé o mahadon wie dispatch na balé waglet quoi. Een tisluch wa reserve wie ovaus ben Nicole en benakkebaar Brisel. Petam ovaus wie be goaz a Brisel pavaz triver gazet. A batimen pe wie die goe pem kan met des tisluch re on tol kan bout. Agare wa sluch ranke prepare zigo in rouge prepare en duo vel waglet da batimen don bar sluch cuide on de golamos. Ma vise que pres a batimen wat wist er royo blam wie tolnei meesters ici. Een trouw sévère de marten quoi. Ja, passé om kale zomers borden door pisketten. Members han weer de haan blijs wil nou haan pepa trucken. Pe wonder de jom de hasten even. We gaan messen dus ploné. Als de marten wie een pisketten was stereo bin tenke was sterraas. Gozé mus bit Chom bakischen o pesketter bras ou a Pierre Guivard, a vi contre cos a stea hag a peske bras a zomon da marte din. Ma jom dou diarken am o en don bou borden dour. Ous o glev la somonite. Nam za goz vi tutte de borden dour, a vech hen ket da gear. Jom de gouske bardiaud vi bin na ketten de var l'air change lan in betape dan. Pegar a peske da marte ni o talodeges. O pes vi gwer stregen miller, tro disro. A gondenne wie la boerde honne kan miller mis, pe dapeano o loon de steier de zebe. A blijs mil lau han trugen nach wie tappe mil zammen was tia blom. Ba familie o le wa pesketuon, o wie les premières communions, petam vi o frico quoi. Retour de nos. Bam stappe pesket. A wecho vin gwasa vi o show, krog ba pegawal, kemedal wel forse hanje waren door. Maar tremme stappen tre per hand op hem kan maar trek. Trouw die rook. Agastia gozé zo bet loose que kale stro. Nus kales best kin villa varion. Zat dan mos maar persoon. Kijk cool toch la kozal door die rakotour bagé a tabo wal biscuit a pisket barzal. Ur pot barveg mad, blanouir renket en adrin, panewant kes pulfet. Par an daoulen livek gantan e unan e tijolom Paul Sérusier diragen draonien, un dachen chlaz, e gizmawa e traouedi e hastel neves. Aliez eve komzet de Sérusier gant livourien ponaen. Ya, bedebet duze a raog mileiz kandeg a pe varugen gant e vignon de Paul Gauguin, a vel er amman o kimiadi var un daoulen al savet gant Sérusier. Memeus doare diliad hag e boltred en eus dalched an nabi boutou kwat, unan deus a lezor nouiou roed da Sérusier blamour des voachou, hag a zo gant an daou vignon en eus reid. Nabi a oa luskat bet a wenet gant Gauguin. Desket en oa e vevel Sérusier pelad deus ar guervout, eulia e awen evit sket en aoui ar pez a vele gant livioù flam. Tregonvloaz e bet neue a livou rochom hag o liva e hastel neves. Met brudetor e oa evit e ziliad hag en eus dilufr eget evit e daoulennou bammus. Nemet pa vez e gred marchat gant taoulennou ar mestre en eskem da zant vechou a bep seurt. Surma de chom kalzik de zeo berennou di anno e keginou, krampeier, pegrignolou an dud e hastel neves. Bammed e oa ar parisien a orin gant ar ger, ar mechou, ar sioulder. Teut da genta en an mileiz kant trizeg a pe varugen, e oa distro et bloaz var l'air,
et cool evit liva pardon braz mileiskan pevarzeg a pevarugen, a curuni digez intronvari ar porzo. Gwelet ve meur a l'er reverk deus ar Hastel Neves. Ar chapel Neves hag e forchet deus ar pemzeg vet gantvet, steraon, treuzet gant pon ar roue, traounien ou pontadik, rosaon, a reus an oazeg gant o livioù liesseurt. Evidant diliad en oa kavek gwellor lakat bigoudennet gant o c'hwez munut, evit dardoupezet a gostronsou. Livioù flamand daoulen, braokenan, a zo da zijoloui e mirdi an arzouker e kemper. E oberennou zo bez trewed ar bedol, a gwerzet kerruz, un antermilion e videost an et du. Memestra vid dorna an ed er pouldu, hag an inigera, dioug an erez e traoù al lamdour, livet er pouldu e mileiskant degape varugen, a gwerzet 1,3 000 € e daouvil pemzek gant ar stal Christiz. Bremañ ez eus ul lec'h evit dijoloui e arz er c'hazne, mirdi seruzier. Triugen deus eo berennou a gaver eno, met diere e vrek Marguerite a livourianal deus e luskat. D'autro, davant da bourmen varen seruzier, da zijoloui ar gwelet vaou o doa a oen adnian a gilis Sant Julian. Eniman meurli va durioù an arzour o viska ar chapel vadezi. Chapelier Trondvari ar porzo, oa sait ar blaez triverkant daouzeg a perugen. Daouvla war lec'h a oa kurunet skeudenn ar verez. A oa deut 30.000 den oa an dese tro war dro ar chapel. Eiz eskop kalestut. Deus ar vro, me deus spell ar vid ar vro, pembleo tro war dro ar Hastel Neves. Tridevez a oa ar gwenar a oa vid an dut koz hag an dut klan. A da zarden goud an ofern a viz gret an proseseien tro ker. Hag a verz a oa douget a viz e douget gant an goazet. Ar skeudenn zo amañ zo deus ar blaez pavarzeg eiz a tregen. A d'ar zul, war lec'h a gouspero viz gret an proseseien hag ar skeudenn a oa douget gant ar plahat. Eiz plach. Zougen ar verz. Hat ar kandla, ya. Gant o gouska mancho deus ar vro kist d'ar doup, gant o gwef o tronset. Me mam goz e teud ar parden war droad d'ar verc'h vid be amañ da zarden hag ar zul. A jome de loge bar chapel deus an noz. Ar va ur gada. Va ur gada. O vez dreiñ var a te mez d'ar chapel a ret teier dro an dro d'ar chapel. Hag an e chapelet. A ye an dro bar chapel goude. Nek braun dras eta. I Trondvari ar porzo, klevit mouez o pugale, en o buez en o poagno, on dewalit nos ade. Salutor Marie Rouanes, eus an e a gandouar. Salutor mon madrugare, agrescaloni lavar. I Trondvari ar porzo, klevit mouez o pugale, en o buez en o poagno, on dewalit os ade. Nek emaout. Braukeir a kenskler a lagad an air. Echu gagnon men tanva deus istor ar c'hazne, en a vo am distro. Komprenet o peus at kavout ar rimac'hanoc'h ar bloaz a zeu e penkenta miz genver neuze e Kastel Neve ar faou. Bremañ a vade ochu gant ur pourmenadenn e bro kistrebers. Ya, trugarikad a reomp a greiz kalon an ol re o deus dig emeret ar c'hanomp.
Closar et mon abaden gant sonerez, marat peus betro da glevou d'anno deus raktrez neve, Francis Cabrel, boda arzourien au cana et noyez randvroel, c'est une eusée, 1 gramme de terre. Gwiliou laouendorhol a plijadur dans nol d'avarine delek, pocotrouz, kenavo. Une graine qui tombe sur 1 gramme de terre. Una grana che si incasca dans un grammo di terre. Qui se bat et qui monte tout droit vers la lumière. Qui chavole et qui monte tout droit cap à l'estelle. En buvant aux averses, en évitant les coups. Et l'eau la pli pour et puis fausse pour pas les coups. Des gens qui la renversent. Y'a gente che la varre. Des vents qui la traversent. Che la traverse. Et qui restent debout. Però che smonte I tu capriccio. E sinistari. Giudic i d'Antennou. Et qui de tous ces stars. E sinistari. C'est l'histoire du monde, t'en verras pas la fin. La racine est profonde, c'est d'elle que l'on tire. La fièvre et le courage de jamais renoncer. C'est tout sauf un mirage. Un jour de son feuillage, tu entendras glisser. Un autograno che tuo su un autogrammo di terra. És ella que ens empara i ens fa avançar. Mago, guagonta, golac de bon guago. Ja gaiko napaintzen, dantzarina gaitu.